جی اکران روجاوا تیوی دما خوش به بینرین هجا به برنامه کی تایبت درباره گشتدان داویه کل سوریا رود دن به تایبت ام بیجن ایریشن کوج عالی حکومت دمکیا و حزب الملي در حافر حلب و ام بیجن کمکوجی کلوان دوران پیکتن عالی کدنجی نپیک آنینا پیمانا ده آداره امی لگل میوانا خواه فرماندارا گشتیا پجه برز روحلات عفرین همجی انداما فرمانداریا گشتیا قصده برز روحلات ام تسپاز دکن سروی در فته سپاس دکم نجیب خیراتم گلک سپاس ام ببیجن دوان دمین داویه ده تایبت ام بیجن پشتی هلوشاندنا حکومتا رژیما بعث ام ببیجن ریوبریا خوسر و قصده هر تم هولدان که کو دیالوگ و چارەسەری ام ببیجن آلوزیا سوریه چارەسەر بکه لی ام ببیجن حکومتا و گوهزیا سوری جاره کدن ام بیجن ایریش خوال دورین باکور و روجلات سوری بتایبت ام بیجن الملی در حافر و حلبه هم با ایریشان چاود نرخینه البت پشتی هلوشاندنا رژیمه بگشتی ده سوریه دا به استقراریه که گلک مزن تیجیان کرن جوی دمه حتی روژا ایرو لتواهی سوریه مروف دکاره بیجه اف استقرار نهاتیه پیشخستن هم به ایرشن کو دهندر سوریه دا یکو تین کرن لسر گل لسر پیکاته یا بگشتی جی روشه کو تین جیان کرن براستی گلک گومان مترسیه ده آوا کرن به ویوا گریدای یعنی ام وکه بشکی جه آخا سوریه یعنی وکه جیهان بگشتی جی هر کسی کو دزانه کو اف خبات دستکفتین ما آن 13 سال دنوا شورشا با کروجلات سوری دا به کو لبرانبری چه ایرشا راوسته به حدود به سینور لبرانبری و هم تکوشین هم شرکی به امان دا مشاندن جبوه البت 13 سال دستکفتیه کی هاتیه به دست خستن اف دستکفتی ده خزمت تواهی گل جن و همو پیکاته ده سوریه ده هم دکارم بیجن براستی یعنی هم روابون خوا دایق قبول کرن هم جی ده خزمت پیکاته و جواک و گل ده دمشه اوه یعنی حتی روژه ما ایرو مروف دکاره بیجید زراره کی کو دایه و آخه دایه و ولاتی نینه تام ترسی یعنی پروژه آنجی به همو واران دا پرگاله کی کود خدمت جواک و دموکراسی ده دمشه پرگاله کی کو براستی همو جواک همو جن همو کسی کود و آخه دا جیان ده که خب اوله ده حسبینه و ده و هرمی دا جیان ده که البته ایرشن داوی یکو لدیر حافره چه دبن گشدانن کو چه دبن براستی مروف دخی نوا مترسیان یعنی ام ایدی نکارن به ناف بکن کو اف هنک چتین کو ندبن سروریا حکومت دانه آنجی سایطره لسروان چتایا ناین کرن اموسا نکارن لیبنرن چونکه ده ایرشه کو تین کرن دا به تمامی ایرشه کی کو آرمانجا به استقراریه کی کوچه به دناو خود دحوینه و اف دبه سبب کو دناو جواکی دا جی و بگشتیل برانبری داین استاندنین کو چه بون چه دبن دا گله گومان پیش بکون جبوه یعنی ام دکارم به آوای بنرخینن اساس داخویانین کو جالی حکومت واجی یک و دوی پیواجوی داوی دا هاتن دانین یعنی بناوه کو اشته اگر پرگاله کی نناوندی تی خواستن افته معنا کو پرچبونا سوریه تی گوتن یعنی دوی آلی دا به تایبتی آلی دا خویانین کو درد کهون دا جی مروف دکاره بیجه لهمبری آرمانج آنجی لهمبر فکره نناوندی بخوا تمثیلا پرچبونا کو درد کهوه یعنی جبروه ایرشن کو لسر دیر حافر همان دمه یکو لسر سده تین کرن هم بریا تکنیکی هم بریا درونان هم بریا چکینگران اف ایرش ام جوان هلوست کودر دکوین پیش قط ناگرند است یعنی خودی درکتنه که و دبن ناوه کو خودی درکتنه دا به اساسی مترسیه کی کوددن چکرن هی یعنی دوی معنی دا ام دکارن بوی آوایی ناولی بکن پرووکاسیونه که کو دخوازن اف پیواجو کو ام تیدا درباست بن
وی پیواجوی انگل بکن آستنگ بکن و نهیل بن کبراستی اف دستکفتی د وقت و جی خدا د خدمت جواکی دا بیب کار آنین لبرانبری ویجی ما برجی اف هلوست د نزیکاتی خدا دانه دیار کرن یعنی ام نبشرانه اگر ایرش هاتن سر آخامه سر شروانین ما سر هریم ما البت لوی داره امی دست خانه گرن امی پاراستنا روا پیک بینه بله ام بیژن پیمان دهی آداریا کدنا برا فرمانداری گشتی قصدی بریز مظلوم عبدی و سروک حکومت آدمگی سوریه احمد الشرع بیکات ام بیژن حتی آنها خالن ویه پیمانی بیک نهاتنا و سستاهی جالی حکومت و گهیز و تیگرن ام بیژن رولا دولت ترک دویه پیمانی دل چیه؟ بگمان دوی پیواجی داویده اگر ام بنرن یعنی هنک گف هناك تهديد كوج آلية حكومة دولة ترك داجية كوهاتن كرن يعني اف بخارة براستي ما ترسيه كي دها مستر دردخيني بيش لهمبري اتفاق كوهاتا كرن كو اف جواك اف جل وبتهواي جل سوري براستي جبوكو دناف آرامية كي دا بجي يعني امواك باكور وجلات سوري وتهوا هيزاوي آلش كريوا رغم کو گلک هفدیتنین کو د پیواجوی داویدا یکو پیشکتن چیبون هم جالیه هیئت ما وفد ما یا مفاوضات دا هم جی داین استاندنین لسر خباتین دیپلماسی و تکلین در واره یکو تین چیکرن د آستا کی دا نرخاندن وان هاتن کرن یعنی دوی واتای دا جدسپه که نیرین و نزیکاتیا حکومتا و گوهز لسر بنگه کو ام درنگ دمینن ام ناخازن اتفاق چه ببه ام ناخازن پراتیک ببه لی دوی پیواجوی داویده به تایبتی پشتی وفد ما چو شامه و وگریا پشتی وی گلک نزیکاتی فراست سیاستین که هاتن مشاندن پر خویاب و کجدر وادا مداخلین کجوی جه حکومت رایه که هاتن چیکرن هیم نها يعني زمان حكومتي هر أبا أم سورينا وأم وك سوري جرك برسكريك خو چاره سر بكن راسته أم سورينا وك سوري جرك أم چاره سر بكن أما يعني بفيفا جريداي سياسة دولتها تركيا كو لبشت حكومتي يكو دمشق حكومتي رج دمشق أما دبي سبب كو براستي استقرار چه نبه دبي سبب كو مداخله چه به دبي سبب كو درنگ بونا اتفاق كو چه بوي درکوي پیش يعني دوی معنی دا ام دکارم وی بیجن دراستی دا پشتی کو اف ایرشن کو وی پیواجوی دایی جیل سر هریما ما چه دبن نه تنه ایرشا کو لدیر حافر و بنداوی ام بحث بکن لتواهی باکور و جلات سوری گلک ایرشن کو تین مشاندن هنه يعني لدير زوري لرقة روجنين كو دبن ناوي داعش و داعش بخاجي إيرشين پر دجوار دكي يعني اف سببك هري مزن كو يعني جافن كو لفي لدسكفتين ما لباكور وجلات سوري تخارن سببك پر مزن كو والاتي چت كي اف والاتي جي آلي هزين چتا و هزين داعش و ببكار آنين يعني نه تشتكي نورماله كو اموسل بفيرنجي لي بنير يعني نها د هريما كي وكا هريما ديرا زوريدا روج نينه اگر ايرش چه ببن د ناف جواكا مدا د ناف گلي مدا د ناف هيزا مدا البت ويت هفگره كي بده چيكرن يعني ام و ايرش كو چه دبن جوالاتيا كو نها د شامه دا تيج يانكرن قط ناگرن دست جبو وي د و پیواجوي داويدا ام بفيرنگي تكارن بنرخينن يعني ايكو دراستيه دا درنگ دخينه كو اف اتفاق بيك نوي حكومة شام يعني بلكي دفي آلي دا گلك جار نرخاندن وارا وشنا ام دكن كي گلك جار هاتنا نرخاندن اما اف حكومة دمكي شامي يعني پر بزانبون درن خستنا و نهات نپيك آنين ديار بكو لفرنسا جيوينا كو چه نبو لپشتوه مداخله تركا هبو يعني براستي دسكفتي و پیواجوی کو امتی دا در باست بن ایدی هاتی و آسته کو دی جیهان دا آسته کی خواه قزنج کری کو بی قبول کرن او مدل یعنی نها دا بتایبتی لبرانبری روشا کو تیجیان کرن آستنگی کو درد کون بتایبت یعنی نپیکانی نا اتفاقا کو چه دبه بخواه مروف دکاره بیجی اف بسر خواه
به استقراریه که مزن چه دکه و یعنی هزن کو بوان را ام دناف هفپاریه دا دخابتن وکه هزا قوالیسیونه جی یعنی و جیهان جی ایدی به حسیا کو براستی ایکو درنگ دخه ایکو ناهله او اتفاق پیک وره ایکو ناهله یعنی گاف بین آویتن پیش دا بچن حکومتا و گو هزه و همان دم ما قلت لبشت في حكومته يعني مداخلة وقفن جالين هناك رايدارين دولتا ترك تا يكو تي تشكرن أفا بساري خو قمانه كي پر مزند دي تشكرن ومروف دكاري بيجي اف قف اف تهديد يكو وكو حتى داوية صالح اگر اف بيك نوي و دولتا ترك إيرش بكي كي افا أحمد شرع بخوا آني سر زمان يعني اف نزمانه حکومت کی به رنگی آنجی ناوله دکن حکومت دمکی نه زمانه وی کو زمینه کی چاره سری بده آوا کرن جبوه یعنی اف گفین کو به استقراری ددن آوا کرن براستی تهدیدن پر آشکارتن کرن لبرانبری ویجی یعنی ام وکه هزا لشکری و بگشتی جی ریوبرین می ده آستا جور ده یکو تمثیل گلک سازیان دکن برنگه کی پر وکری ام وانتینن سر زمان یعنی تشتی کو ام دخوازن لهمبری راستیا رژیما باس یکو هات جیان کرن جواک هر دبن توانباری کشتن ظلم اشکنجه دما جاره کی دن اف دبارا نبه اما به هلوشینا رژیمی را مدید کو یعنی ذهنیتا کو دمشه لسر روی ارده جیا بره جداتر نینه یعنی مجزره قتل عام کو ده هرمین یعنی ده سوریه دا یکو چه بون و حتی رجا ایرو مترسین کو درد کهون پیش افنا همو بخارا گمانه کی پر مزند ده آوا کرن کو یعنی ایکو ایرو ناخوازه اف پیواجو پیش بکوه درنگ بکوه جاره کی دن هلوسته حکومتا و گوهیزه بلي ام بيجن شخوتاجي بحثا قتل عام وكم كوجيا كرب تايبت ام بيجن كل ملي بر آفي والملي سويدا يقول لكم كوجي در حقي زاروك جن وميران ده هاتن كرن شخوا دبيجن بيوستا قصدي تشكا خودينا برتبا وجبو فان كسان تشيا يعني د بيواجو و ولاتكي كتب بيوستياتا هرب اولكاريا هندرين ودر وهبه و اگر ما ده بشهدن دا جی آنی سر زمان اگر دوالاتا کی دا به استقراریه کی پر مزن هبه نممکنه تدفج چکی بردی نها یعنی چکا ده دست هیزای مای لشکری دا اف قصده دبه یا پجه دبه یعنی اف چک اساس نه چکا کشر دخوازه لهمبر ایرش لهمبر تنکرن لهمبر تندیه لهمبر قرکرن لهمبر یعنی اینکار کرنه چکه کی کو تو خود پارزیه سری دا چاند خوا آخا خوا زمانی خوا ولاتی خوا اف چک یعنی پاراستن وان همیان دک دما هات خواستن یعنی هیزه که وکه هیزه داعش بو بلا لسری مروواهیه دما هات خواستن به هلوسته کی پر خورد لبرانبری و هیزه سکنی و به چکی لهمبری و هیزه سکنی اگر نها باکو روجلات سوری و هرما روجاوا بگشتی جی ام بگرندست یعنی ایکو هری زیده جیهان جی تهدید داعش پاراست اف آخه اف دست کفتینه به هزاران قهرمان کو جان خوا فدا کرنه جبو و آخه یعنی نه تنه ما سوری باکو روجلات سوری پاراست به اساسی لهمبری و هیزه شرکرن لهمبر و هیزه پاراستنا خاکرن تواهی جیهان تواهی روجلات ناوین و کردستان جیته دا اف هیزا داعشی یکو دوی آخه دا ایرش دان مشاندن و نها بحزاران یکو دبن سروریا قصد دا جیان دکن و اولهیا وی تیگرتن اف هیزا کی کو براستی یعنی نه تشتکی تنه بگوتن ام دبیجن هیزا کی کو بو بلا و نها جی بلای سر جیهانه اما دوی آخه دا به اولهی و ام مجولن یعنی ام ده پاریزن یعنی دوی معنی دا دراستی دا ام ده کارم و بیجن یعنی قتل عام کو لسوریه چه بون لساحل چه بون لسویدای چه بون و حتی لسر گل مسیح یکو چه بو و بلکی زیده تر گلک پیکاته این دی تر جی دناوا و مجزره کو چه بون دا بون قربان اف
هەلوەستێکی کو جارێکی din zihniyeta ku dibin serweriya zihniyeta radîkal de jîn îsrarkirina wê ye. Yani wisa lê hatî ku niha em xwediyê vê axê ne û em Sûrî ne. Dibe ku gelek pêk hate di Sûriyê de jiyan bikin ama yê ku di vê axê de jiyan dike nasnameya xwe Sûrî bi xwe re diparêze. Wisa lê hatî ku gelek fasîleyên ecnebî di niha di Sûriyê de jiyan dikin. Yani nêzîkatî û nêrîn û dayînistandina ku me bixin ecnebî nayê qebûl kirin. Em xwediyê vê axê ne. Ji bo ku em xwediyê vê axê ne berpirsiyartiya me herî mezin ew e ku em vê axê bi civaka wê ve, bi axa wê ve, bi çanda wê ve biparêzin. Li ciyê ku bêîstîqrarî li ser vê civakê, li ser vê axê û ewlehiya vê nebe, eger nebe em berpirsiyarê wê ne jî ku em ewlehiya vê civakê vê axê jî bigirin ser milê xwe yani. Ji bo wê yani qesede û yepece ne hêzekî tenê bi zihniyeta şer tê nasîn. Îro dikare bibe modêla di Sûriyê de modêla artêşekî tevahî Sûrî biparêzî. Yani bi perwerdê xwe ve, bi akademiyê xwe ve, bi pratikên xwe ve, bi artêşa xwe a birêxistin-kirî ve qesedê û yepece vê axê bi rengekî pir vekirî û ji xwe bawer dikare vê axê biparêzê. Çima mesela gelek car me gotiye çima nebe modêla artêşekî di Sûriyê de. Yani em li ser wê eger em bigirin dest eger bi rastî jî modêla artêşa me a ku 13 salin li ser gelek nirxan xwegihan de vê rojê eger di Sûriyê de yani bi rengekî pir rewa bê dîtin bê qebûlkirin kî pratîka wê 13 sala xwe rewa kiriye bi esas. Eger li ser vê bingehê yani em bêjin wê li beramberî hemû êrişan helwest bide diyarkirin qesede û yepece modêla esasiya artêşê ku biparêze û dev ji çekî xeber nedeye yani. Em bibêjin di çarçoveya şerê taybet yê ku li ser herêmê tê meşandin hewldanê wan hene ku şêxên eşîran em bibêjin wan ji dûrê qesedê bixînin. Berova jî vê jî em dibînin rojane daxuyaniya didin, em bibêjin piştgiriya xwe ji qesedê re didin xuyakirin. Hûn vê yekê çawa dinirxînin? Elbet em yani em de herêmekî bi vê rengî de jiyan dikin 13 salin yani em hemû pêkhateyên ku di herêma Bakur û Jilatê Sûrî de û niha jî di Sûriyê de yê ku jiyan dikin bi rastî malêvaniya vê axê dikin û me bi hevdûra heta roja îro aniye. Elbet ji aliyên rêbazê şerê taybet de yê ku tê meşandin ji bo ku civaka me yani ev Ereb dibe, Sûriyan dibe û hemû pêkhateyên ku di vê axê de jiyan dikin. Pir bi taybet li ser aqil û hestê vê civakê gelek lîstûkê ku tên meşandin hene. û gelek diayet û propagandayên ku ji rastiyên dûr yê ku dimeşin tên jiyan kirin. Di vê warî de yani me dîtin mesela di rastiya êrişên ku li ser giştî Sûriye çêbûn heman demê bi hilweşîna rejîmê re eger em lê binêrin bi rastî gel jî civaka me jî hemû bi vê re ye ku êdî ev civak pêdiviya xwe bi jiyanekî bi ewle heye. Pêdiviyekî bi vê rengî heye ku êdî ev civak bi rastî gelek qurbanî gelek qehremanên xizmeta vê welatî kirin hene gelê me û tevahî pêkhateyên ku em bi hevdûra jiyan dikin li beramberî vê ne pûşmanin. Çünkü asta em hatinê ku şûreş ava bûye hem ji aliyê zihnî ve hem ji aliyê civakî ve ev şûreşekî ku bi rastî ji cîhanê re heqîqetê nû da ava kir. Ku êdî gelek li ku derê dibe bila bibe, zimanê wê çi dibe bila bibe, pêwîstiya wê bi mafê xwe re jiyan bikî heye. Niha şerê taybet û rêbazên ku tên meşandin bi esasî li beramberî
راستیا گل کرد و گل عرب پر زیده دناف ناکوکیان دا دهیلی گل ما و همو جواکا ما دبی لبرانبری و براستی هم هشیار به هم جی بزانه به که شر تیبت شرکی وسه که اگر نت فرقا خواه و زانستا جواک و پارستنا خواه دا به تپر حد کاری باور بکی جبوه جی نها گلک آلی لسر هرم ما لسر گل ما عرب و بگشتی لسر پیکاتین که ام به هفدورا جیان دکن گلک مداخله دخوازم بکن اما یعنی ام به باورن اگر به هلوشاندنا رژیمی را اف گل لجی خواه لوار خواه ده هرم خواه دما کنه ها جی گلک جوین داین استاندنین که چه دبن به روسپیا را همان دمه بخاندوانا را به ریوبرین و هرمین مرا ده نرین اون نزیکاتین همویان ده اف هی یعنی ام ده آخه کی دوالاته کی ده جیه کی به اولاده دبی بجین و براستی جی کس کی کو لده جی وی را دوسته نینه کو اف سوری دبی پرچه ببی کس ببی را نینه یعنی ام جی مثلا وکه قصده وکه یپجه تجاری و بگشتی جی ریوبری مای خاسر دا جی ده هلوست ریوبری دا جی حتی رجا ایرو افچه نبویه یعنی سیاست کی پر تایبت به اساسی اشته هرمین گل می عرب وکسان که تنه هرمین سوریه نه اف بخوا سیاستا شر تایبت یکو ناکوکی چید که او گره که به افلاس کرنه یعنی اگر یعنی هیز و ریبازن شر تایبت بکار بیا نها پشتی هلوشینا رژیم هرم ما آبا کرو جلات سوری جمیج دا جبنی دا رخیاوی بو یعنی چما نروخیا براستی برسکی یعنی چما لسر پیاما چما او ایراده دانیشاندن شرکی کل بنداوی هات مشاندن لسر پشتاوی گلی هات مشاندن چما هر کس دستک دا که اف شر گرک راوستی و هر کس لبنداوی که دجمن در باسی وی آلی نبو بنداف چه کرن یعنی اب نتشتکی جریزی بو و او بلکی رساله هری وکری جئیرشن دروا بویه دروا بو ام به همو پیکاته خوا یعنی افگل وساگو به همو پیکاته خوا ام به همو هیزا خوا لده جیوان ایرشان اگر لوی داره گل می عرب ارمن سوریان مسیح نزانم کرد و همو پیکاته این کل ور جیان دکن لبنداوه نبو بانا بند و گلک ایرشن جدا ترجی چی بو بانا یعنی ده سیاست ایرشه ده پلانا ایرشه ده او بکو باکو رجلات سوری ادی یعنی بداوی بکن جبروه یعنی به وسیله ام همو گلی خواه وید خوازن کل همبری راستیا سیاست شر تیبت به تمامی گرک هشیار بن یعنی راستیا کو لهرم مته جیان کرن به اساسی ده سوریه ده جی اگر امله بنرن بلکی جی هری به اوله اف جیبه و اف گل کتا و فرقی کتا و زانسته براستی نه تنه گل سوری نه تنه باکروجلات سوری نه تنه گل عرب و گل کرد همو گل کتا و فرقی کو پشتی قتل عام کل سر هرمین ده سوریه ده وکه ساحل سویده و جی دن یکو هاتن چکرن اگر تو نبری خستن کری به اگر تو نه ده همو واران ده نه آمادهی به اف ایرش ویل سر تجیبین کرن جبوه ام دوی باوریه دانه کبراستی یعنی هم گلی ما به هفدورا چوا ام حتی روژا ایرو خودی لوان دستکتینا درکتن جورو پیدا جی خودی درکتن گرک لسر وی بنگهی به یعنی همو تکوشین همو هولدان همو خبات گرک لسر بنگها کو ام دوی ده سوریه دا دخوازم ام به یکبونا سوریه رانه ام به دموکراسی ویرانه ام به به حقوق کی کو اف گل اف جواک همو لسر آخا خال لسر لدجی خدا به ماف خورا بجی نیرانیه لسر به بنگه ام دوی باوری دانه کو گل ما و نوی لیستو که این شر تیبت یعنی شر کی به وی رنگی کو یعنی پر بزانبون پرچه دکه حتی پیکاته این کو جیان دکه گل کو و آخه دا جیان دکه پر بزانبون
êrişekî li dijî wê de dêkirin. Êrişekî ku perçe bike, êrişekî ku tenê yani zimanekî derxê pêş ev gelê me jî û tevahî rêvebiriyên me heta mezinên ku di civakê de jiyan dikin dibe pêşa vê yekê bigirin heta roja îro jî eger ev destkeftî me parastine me bi hêza hevdû ev naparastine. Eger ev neba niha gelek êriş, gelek valahî û gelek nêzîkatiyên cûr be cûr jî dikarî derketina pêşberî me. Belê em bibêjin êkînên parastina jin yê pece weka rêxistinekî jinek ku nava xwe de jinan hembêz dike û bûye sîwanekî ji tevahî jinên cîhanê re ji bo parastina mafê tevahî jinên Sûriyê ji tevahî pêk hatiyan erka ku tê ser milê we çi ye? Bi rastî yani yekem bandor û teesîra yê pecê ku derkete pêş di rojava da di Bakur û Jilatê Sûrî de û bû modelekî ku her kes hemû jin xalê bigirin helwesta û tekuşîna yê pecê ya ku li beramberî Daişê û êrişê ku hatin kirin bû. Belkî cara yekem di civakan da jin bi hêza xwe asta xayî parastinê qezenc dike. Elbet gelek mîrasên ku yê pece li pê wê meşiyê jî heye. Gelek jinên qehreman, jinên şehîd di roja me îro de di dîroka derbas bûyî de jî yani ê ku mînak û mîras dan diyar kirin ji vê dîrokê re hebûn. Ji bo wê yani em dixwazim wê bêjim yê pece hêzekî cîhanî bûye û rewa bûye yani. Niha belkî pêdiviya yê pece ji vir û pê de zêdetir aliyê xwe parastin û parastina jinan û civakê zêdetir derdixîne pêş. Çünkü yani li beramber hêzek weka hêza Daişê eger û di rastiyê şeran de jî dema merev lê dinire herî zêde yê ku dibe qurbana vê şerî û destdirêjî, qetilkirin, tecawuz jin dibe yani. û di roja me îro de jî mesela em dîqet bikin piştî hilweşîna rejîmê herî zêde di Sûriyê de yê ku ji vê bêîstiqrariya ku tê jiyan kirin, şerê ku tê jiyan kirin zerarê dibîne jin e. Rojnînê mesele niha li herêmên weke Swêda û Sahel û li Helebê û Şamê û ciyên din jin nayên revandin. Li ciyekî ku parastin nebe li wir di mehkûmî yani destdirêjiyê, mehkûmî qetilkirinê, mehkûmî revandinê, mehkûmî her tiştî dibe. Yê pece elbet di herêma xwe de jî û ji derva de jî wê taybetmendiyê xwe biparêzî. Yani îro li vir e di axa Bakur û Jilatê Sûriyê de jiyan dike ama ev aqil, ev zihniyet wê jinên Swêda jî, wê jinên Sahel jî, wê ê Şam jî, wê ê Hema jî, ê Hims jî wê ji xwe re esas bigire û xwe biparêze di ciyê xwe de. û bi rastî jî em jî heta niha jî gelek peywendî, gelek dayîn istandin çawa ku ji jinê ji cîhanê re çê dibin bi jinê ku di Sûriyê de jiyan kirî de jî çê dibe wê çê jî bibe. û ji mafê wê jinê heye ku xwe biparêze erka me esas jî ew e ku em yani çanda parastinê wek çandekî jiyanî bibînin. Li ciyê hat xwastin di malê xwe de, di taxê xwe de, di bajarê xwe de, di axa xwe de bikaribe erka xwe parastinê pêk bîne. Li ciyê ku ev kir yani herkes dizane ku jiyana wê û hemû aliyan de bi ewle wê bimeşî. Li ciyê ku ev nebe gerek bizanibe ku her tim wê bi êrişa re rûberû bimîne. Ji bo wê mînakê ku medan yê ku li herêmên ku êriş li ser çêbû. Yani carekî din jinên ku di vê herêmina de carekî din li xwe hayîbû ku pêwîstiya wî bi parastinê heye, pêwîstiya wî bi civaka xwe parastinê heye. Niha jî yê pece vê taybetmendiya xwe çawa ji destpêka şûreşê de parast heta roja îro hat ji vir û pê de jî hemû civaka me dibe ku yani wisa lê binire li malekî ku yê peceyî ki tê de nebe gereke yê pece tê de ava bibe. Yani di mana xwe biparêzê de gerekî çê bibe. Herkes bi vê çandê re gereke yekbûna xwe bide ava kirin. Li ser vê bingehê yani em di vê baweriyê de ne ku berpirsiyartiya vê parastina vê axê vê welatî
وی جواکی واجنان دکوی سر ملیمه کیمه یعنی خبره خستن کر لبرانبری و ما آستا پاراستن قزنج کر جورو پیدا جی لهمبری کیجان ایرشا کوج در وادا جهندر دا بکرن یا پجه و برپرسیارتی خوا آ پاراستن دو وقت و جی خدا به پیک آنین را لسر ملی خوا بگرن. بله ام ببیجن د چارچوبه دانستاندنین به حکومت وگوهیز آسوری را دوسیه کشبو ام ببیجن درباره بالافرگاهان و سینوران ده بو حتی آنها اف دوسیه گهشتیه کدره دانستاندنین و بواره گهشتن کدره. يعني البته يعني وكا هنجي دبينن دقشتي دا قالك دسبيكي دا ماها درباس بيدا هناك داين استاندن چيبون حتى وفدا ما داين استاندن دجار لشامي رونيشت بهيزين كواليسيوني وكا فرانسي امريكي بناف بين كاريا وان حتى آستكي اف داين استاندن هاتن کرن لی پشتی آستن کرنا جوینا کل پاریسی وی چی بوبا مروف دکاره بیجه د سیاست حکومت و گوهز داجی گوهارتن چی بون دیاره یعنی مداخله کی راست چی راحت کرد و ام مداخله نزیکاتیه که لسر وی بنگهه چی کرد کو دبی کو اف اتفاق چی نبی یعنی اتفاق به تمامی چی بو یعنی پیکاته یا کو د سوریه دا جیان دکه دبی کو به مافی خورا جیان بک اما مثلا دخواز ما هم د ریوبریا خاسر دا بگشتی جی دخواز کتین کرن لبرانبری حکومت و گوهز و د اتفاق دا گلک نقاش کتین کرن او بو یعنی ام پرگاله کی نناوندی دخوازم پرگاله نناوندی تیمانه کو هر پیکاته یکی کود دوی آخی دا جیان دکی و مافی خورا جیان بکیین افتشته کی پر روایه اف نای قبول کرن جبوه دوی پیواجوی داویده حتی دوا مها داویده مروف دکاره بیجه پر فکری یعنی حکومت و گوهز آشامه پر اشکره درنگ دخینه و براستی نای اتفاقی یعنی اف هم جبو معبران نقاش هاتن کرن ما قبلا لجنه چی ببن لجنه لسروی بنگهی دست بی بکن هم جبو جین مطارا همان دمی گلک سازین کل لسر دباجاران دا یکو گرک پیک ورن سازین مدنی نه اونا گرک پیش بکوین جویرا جی اری کرن چه نبو و هر جدرنگ خستنی را هشتن که امی ایرو بکن سبی بکن حتی روژا ایرو جی ام دکارن بیجن یعنی دراستی دا یکو درنگ دخی حکومت و گوهزه حکومت شامه و جویرا براستی جبو که ام بکاربن گاف باویجن و بکاربن اتفاق بکن یکو لبر چاو نه دیار و ناین اتفاق جی بنیرین اما دیار دبن و جیهان جی لسر و سروریا خواه دده دیار کر ام ببیجن وکی قصده و یپجه داخوازه واج بو سوریه کی ننافندی چیه؟ البت يعني پشتی هلوشینا رژیم حتی روژا ایرو گلک تفگرین چه بون داین استاندنین که در کتن پیشی پر وکیری دان دیار کرن که ام یعنی وکا ارتش آماده نکو براستی تواهی گل سوری تواهی جواکا سوری بپاریز لبرانبری پرگالا ناوندی پرگالا کی نناوندی جه تواهی سوری را لازمه هر کس به وی اقناع بویه و براستی داخواز و اصرار مجی جبوه یکیه یعنی اگر براستی اف پرگال پیک وره همو پیکاتین دباکور وجدات سوریه دا و ایدی برنگ کی آرام به اوله لسر آخا خابجید جبوه یعنی ام هیزه کی لسر هیزه خواباوربونه هاتن وی آستی نه به هیزه کی تکنیک و تکنولوژی ام هاتن وی آستی و اف جواک قبول کر براستی جدل دا جواک پاراست آخ پاراست و دو وقتی دا پیدویا وی یکی دید که لکودره وی قربان لکودره وی برسیف بده جبوه دا خوازم او که براستی حکومت و گوهز آشامه یعنی و روشا کتی جیان کرن بی که مداخله انجدر و چه بی باش بخونه و دبی که ویجی بزانه بی یعنی اف هز وید خزمتا تواهی پاراستنا سوریه دا خواه بگره دست ام جی خواوسا دبینن ایرو ام لورن سبه
باتفاقك كو ام في باتفاقك كو بيش بكافي سبي ام دكارن للشام بن لحلب بن لحما بن لحمص بن لسويدا بن لهر داري بن ام دكارن في آخه بباريزن هیزا ما از مونیمه و ده دیار کرن که نتنه جه باکو روجلات سوریه را جه تواهی سوریه را و ده دیار کرن لسر و بنگهه لبرانبری و اگر براستی جی گاوین شنبر بین آویتن او ارتش به مدل آخوا بکاره ده سوریه دا جی هبونه کی راستر بده دیار کرن. برز روحلات عفرین فرماندارا گشتیای پیجی هم جی انداما فرمانداری قصدی ام تسپاس دکن سروی دلفتی و تبلیبونا تجمره. سپاس دکم. بله تماشاوان هجاش خود وی دریده ام گهشتن داویا خلقا خامد نوا برنامه خدا گلک مجار نقاش کرن و پرسی کود سری و دبونجی مبرس واوان دا حتی خلقا کدن هم بمین نوا خیر و خوشیه ده.